na BELAP cookie channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon ani khopha tunin zong van noi mun chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom kit ta hote 20 February ni sim gup ni kho a emi time sa kon chule van noi ki so chum ki Lahkhom ho Indian Finance Minister pan officials device ho employees on artificial intelligence tools adia ChatGPT le DeepSeek ki ho aman lo na ding vin het sa na ani zin hi azi chu hi chi ho hin government data le documents poi mo ta ho ding a bit na loading confidential to ho chawai the hi ati atui sa January ni sim som ni ko ni ho a internal advisory ki so dung zuya akise artificial intelligence ho hi gamsung sensitive information to ho ading a buinalenta lung the hi dan anata lang sa hi hitabanga khamga na hi vanui za chamhat gam adia Australia le Italy gam hon agam sungu wa ki na le khamga na nei saw hitai India adinga ki chi theine ting a khamga na thumom hi ahung lungding nai lam cha a Open AI CEO Sam Altman in gamsung ahung vil a Indian Information Technology Minister puto akimuto masanglana ki so khat chu hi US President Donald Trump in anasaying sabang in February ni sim nga chanin United States kamsunga dan di lauta ho pem lut ho agam uva nung tha do na to gon hata in achil ha pising uvin hi dan di lauta US analun Indian gammi zakhat lali ta zong US military le namang chan India gamsum Punjab state sunga Amritsar kopi a anatha do tawin hi am ho chu India gamsunga monchum chuma kon ahidia Punjab Haryana le Gujarat a kon ahi ve akiti hitabang ma chun dandi lauta ko pemlut gampa mi tampi song Guantanamo Bay Cuba munna agam chi uwa thot do ahi masang ovin pha chom khat ading anatol tawin hi drum vai hom na nui za hitabang achi ha piu hin gamsunga kiloi khom na gilo ho sumang na ding a adia trendy aragwa kiti Venezuelan gang so su bai na ding a bolovin asai hilla athilbol ohi expert tampin legal lampi do na anezing vin hi hilla US administration in amachal ha pizing u hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu to anakimuto zo February ni simli ni khochin US President Donald Trump in Gaza chungchang thu a thu phon anabol in hi aman asaina a gajan gamsunga chem him million ni var ho chu gamchom hi da Egypt le Jordan gamsunga te ni a chun luna hi chi phat sunga hi Gaza gamsung economic lampangam khangto ta khat a hi na ding lai khopi sung nung tun do kit hi na ding in anasai in hi hichi Gaza khopi nung tun do kit na ding a angai chat kul zong le US pay te zong man cha hiding u hi ati hichi Donald Trump plan chu Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in jong ato sadan ana phong do paizin hichun thu sim aki khel sa ding a hi ati hinla plan ki podo chu vanoi chamhat gam tampin dai sa lo na le dem na ana izun chi khat nam khat ki su mang na za khat hin vanoi ki vai hom na dan pi su mul phon khat zong a hi ati vin a hi alangkhana Saudi Arabia Egypt le Jordan gam hon jong agam sung over gajan mi te torlu beding kiti chu changbel in anol now apong do ovin hi Palestinian officers on zo adai sa lo now apong do ovin gam sunga chen theina thanai na hing set anai dan u apong do ove Thailand to akigam gitna Myanmar gamsunga lamdi lauta a online a mi chomna nei scam center ani khan to akimanin Thailand in Myanmar gamsunga miwadi le takchi tang te ni a kol phameiwa internet le thaw an kha pi tawin a hi hichulai mun hi criminal syndicate cho na sata a pansa na le kiman cha na munna anne uwa online scam achil ha pi jing u hi milham ho hunam mancha na anne uwa ko hello mi pi ho zolanar a investment lampang Joel kapna scheme chum a Hetna amanju hi hizi achu Thailand National Security Council in gamsung mi pi te akon ngi anatampi amuzung tolhana Myanmar gamsunga khamga an ho chu anai pan u hitai Thailand Deputy Prime Minister pan gamsung in hitabang dan to aketo olova na to na ho aketo sapon hitizi achun akiman cha na ding u kor phamei wa le adang dang ho ahi na theu wa ki ngai to dio hi ati Thailand in Myanmar gamsunga ding a kor phamei wa api lo zia Thailand suma dangka but 17.8 million achan ding wang ovin ho asalovin dan lowa ki mangcha scam center ho su manga omna ding a ho sa zo ove akiti Thailand panla na hi vanoi kam chum adia China akun prasal ha ji jong ahi akiti
Department of Education KSO General Headquarters akun agang lama het sana. KSO General Headquarters Education Department akun het sanum chu ahile certificates class 10 apat PG master changai gal ke panapan anake buipi in hito kilhan chun 93% tabang hi KSO office mona angul hungtan ana apply a certificate kila nai lohon agang theipena yung kila divin het sa hi ve iham ta kila alo um uwa chule certificate cho amma atha kha le KSO mo ichen lo divin ikhe sa ove chule tu channel certificate applied nom class 10 apat PG master chen amna laile agang theipena apply in a ball divin ikhe sa ove zechen district zo sia certificate ke apply nom hon anuiza ki pi amun a no ki apply thai u hi ati last date February nisim somni langa 2025 amun KSO General Headquarters Office Kim Secretariat Lamka contact number 9366292180 Aheloute 7005437663 Manipur government boy thadinga akisejing tokilhan in zanhijun Manipur Chief Minister N hilson'in Center Lamkai ho kauna bangin Delhi an zone tai janhin nilha lang nidan khala minute somli vela chu infar el potna ko indigo fly a Delhi an zone hi thulu saidan in N hi Center Lamkai ho hin ko u hi Zalha nidan get vela chu Union Home Minister Amit Shah anake mu piding a kise hi BJP government sunga ki khial na hum do thading a ginmo thul la thulam le nga umlai ta Center Lamkai hon biren sing ahin ko hi mi tam ta bill do ahung so tai February ni sim som a ki panding State Assembly masanga BJP MLA som nagum in and biren sing government support withdraw a bolding azong anake se hi chule ni ko masania chu RD and PR Minister Jumnam Kemchan Jong Delhi a Center Lamkai hon ahin kauzi uwa anachi ahitai Delhi azot masanga and biren sing chunga lunghailo BJP MLA phebzam why Kemchan in anake mupi ahi ama ho him Manipur government mo po ho khielding hata anano u ahi akiti chule atu chung assembly session a and biren sing chunga no confidence motion podo go MLA phebe umdar azong anake se hi do masang ze macho speaker to Satya Brata jong Delhi a Union Home Minister in anakaw a assembly phata a chila apidinga anavai la hi ama tilo minister le MLA phebe jong center BJP Lamkai hon aban ban a anaki mupi o hitai banai cha minister hole MLA ho Delhi a ki ko uhi imadang ze hilo and beren sing khielding le khialoding a sei khom pi u hiding in mi tam ta en ta sanna aphong do un hi het thai chu Manipur a and beren sing Lamkai na anuya Chin-Kuki-Zo le meitei ka a tolkal so a kumni hingding a hita awanga tu chana asu sa amlova umjing na lai hi Kuki Students Organization General Headquarters Education Department in Nikhoma Sanijin Thimzil Toki Saizin KSO Community School Chumchum Ho Vilna ni uvin hi Manipur gamsunga galator kho taamzia KSO in Thimzil na gyal kho anzala anasem do Community School Gunpi Khe Mulnum Munle Sangai Kotmun February ni simli chun Vilna ni uvin hi het thei kha chu ache samai ni sim 2023 apat 2010 ge in Muntena KSO Community School bui bihon tanglo in simlai ho mo ba sa na ding agyal kho ziun lam chumchuma na atong jing uven hi KSO General Headquarters in tukum thupia chi pijing uchu galzi a koima cha school kailo umlo ding ti a hi hititol hanchun muntena hobung ho hin ko hile KSO Community School in ngai cha anai chan over ki thopi divin Education Secretary KSO General Headquarters thangmoi ho kimin mi pi koma tim na sangta anai jin a hi KSO Community School ki tungdu a avekol Lamkai ho to kho khom na an evin mabana panla ding dan sei khom jang amun a hagan evin hi gamsung pumpi ki phinna to ki sejin jan hi chun Trade Union Congresses hon Union Budget 2025 chu Manipur Press Club maiza an hal ha ovin hi ki phinna chu jan hi nidan samlakhat vela ki pan ahin hi cha chu mi pi tam pan pan anala anabana Thusoh mi ho tam ta inzong analung lut pi in hi Manipur sunga janhi ki pinnachu All India Trade Union Congress AITUC Independent Federations of Banks Central and State Government Employees Federations Center of Indian Trade Unions CTU Indian National Trade Union Congress INTUC chule
UTUC makai na noiza ana jilha ahi hiji ki phinna hi Prime Minister Narendra Modi makai na NDA government anti-label policy chunga lunghei lo na ahin Sonti Kumar President Manipur State Union AITUC in tu chung union budget chu dem na anaizin milham khan to na ding sa in corporate businessman ho aha kho sa zo 18 dem na anaizin ahi tu chung budget hi lo mi ho dia gal mi ahin chale hichi budget ahin Manipur to lagal in asu kha ho boina ima apo poitin jong dem na anaizin ahi dunia ding in Thusoh hichan'in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe